Reka tubasuhuze tunabahe ikaze bakunzi ba City Global Media tubabwire ko ari amakuru abagezweho hano mu Rwanda ndetse n'irya no ku isi giye mugiye kubana rero nitwa Dani Hambo. Uyu rero ni City Global Media no muyoboro wa YouTube. Reka nkubwire ngo ushobora kuba wageze bwa mbere nakubwira ngo banza ukanda kuri subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'ibiganiro byose bigenda bica kuri uyu murongo. N'umurongo wanyu mwese rero ku muntu wese wumva ururimi rw'ikinyarwanda, umuntu wese uherereye mu majyepfo, burengerazuba, amajyaruguru ndetse n'uburasirazuba ndetse na hagati mu murwa wa Kigali. Ubwo ndababwiye ati ikaze kabisa ni kuri uyu murongo ndi Dani Hambo, muze tubane mu makuru agezweho kuri wa none. HD Global Media. Tubabwire ko rero ikigo cy'igihugu gishinzwe mine petroli na gaze RMP cyatangaje ko u Rwanda rufite ububiko bw'umucanga ukoreshwa mu gutunganya ibirahure ungana na toni miliyoni 76 hirya no hino mu gihugu. Ubushakashatsi bwakozwe bwagaragaje ko ubu bubiko buherereye mu karere ka Kirehe, Nyamasheke, Karongi, Rutsiro, Rubavu, Nyabihu na Muhanga bushobora gukoreshwa n'inganda mu gihe kingana n'imyaka 700 utarashira. Igerageza ryakozwe muri Kirambo, Masangano na Kirehe ryasuzumye ingano y'umucanga wa silika uhari, ubuziranenge bwawo n'uburyo bwo kubona ibikoresho by'ibanze mu gukora ibirahure. Ibyavuye mu bushakashatsi byagaragaje ko uturere twose twasuzumwe dufite ingano ihagije y'umucanga wa silika ufite ubuziranenge buhagije ushobora gukoreshwa mu gukora ibirahure by'amadirishya n'ibyo gushyiramo ibinyobwa. Iyi nkuru kandi ikomeza ivuga ko isuzumwa ryakorewe mu ruganda rwa Moria Glass Factory muri Indonesia ryerekanye ko umucanga wo muri Kirehe ufite ubuziranenge buri ku kigero cyo hejuru kuko ufite 98.9% ya silika. Hagaragaye kandi ko hari n'ibindi bikoresho by'ibanze nka limestone ingana n'10% yabonetse mu turere twa Rulindo, Burera, Musanze, Karongi na Rusizi ishobora gukoreshwa n'uruganda rw'ibirahure 80. Umuyobozi wungirijwe ushinzwe iterambere ry'ubukungu mu karere ka Kirehe, Modeste Nzirabatinya, yabwiye ikinyamakuru The New Times ko kuba muri Nasho na Nyarubuye hari umucanga wa silika bishobora guteza imbere ubukungu no kongera amafaranga yinjizwa mu gihugu. Guverineri w'intara y'Uburasirazuba we Prudence Rubingisha we yavuze ko intara izabyungukiramo byinshi harimo guhanga imirimo mishya, kubaka ibikorwa remezo, kuzamura urwego rw'ubukungu n'ibindi. Raporo ya Global Market Insights igaragaza ko isoko ry'ibirahure muri Afurika y'Iburasirazuba ryari riteganyijwe kugera kuri miliyari 341 z'amafaranga y'u Rwanda muri 2024, aho nuko byari biteganyijwe rishingiye ku bwiyongere bw'inyubako, gucika kw'ikoreshwa rya plastique no gupfunyika ibinyobwa mu birahure. Mu Rwanda ho amacupa y'ibirahure akenewe mu gupfunyika ibintu bitandukanye biteganyijwe ko azongera akava kuri toni 21,816 yariho mu 2023, noneho bakagera kuri toni 24,179 muri 2027. RDB yerekanye ko hakenewe ishoramari rya miliyoni 85 z'amadolari, ubwo narenga miliyari 123 z'amafaranga y'u Rwanda mu ruganda rukora ibirahure by'amadirishya ibizwe nka flat glass, ndetse na miliyoni 150 z'amadolari, ubwo narenga miliyari 217 z'amafaranga y'u Rwanda mu ruganda rukora ibirahure byo gupfunyikamo container glass. Igaragaza ko rero gukora ibirahure imbere mu gihugu bishobora kugabanya ibiciro biri ku isoko kugera ku kigero cya 30%. Tukiri hano mu Rwanda kandi tubabwire ko ubu ngubu u Rwanda rwakiriye abarwanyi 15 bavuye muri FDLR. N'u Rwanda rwakiriye abarwanyi 15 bavuye mu mutwe w'iterabwoba wa FDLR n'abaturage b'abasivile bafitanye isano n'imitwe yitwaje intwaro barindwi. N'abanyarwanda rero bacyuwe n'abakozi bari mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo MONUSCO, abashyikirizwa u Rwanda kuri wa 25 Ugushyingo 2025. Ubwo ngira ngo hari ku munsi w'ejo. Perezida wa komisiyo rero y'igihugu ushinzwe gusezera no gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abasirikare, Habineza Valerie, yahamije ko mu bo bakiriye harimo abana 5. Akomeza avuga ko iyo aba bahoze ari abarwanyi batashye bahita bajyanwa i Mutobo kugira ngo bahabwe amahugurwa bategurira gusubizwa mu buzima busanzwe.
Nyirabineza avuga ko amahugurwa aba bahoze ari abarwanyi abagamije kubakuramo ingengabitekerezo mbi yabokamye cyane cyane yo guhakana jenoside yakorewe abatutsi bigishwa mu mashyamba ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aba barwanyi iyo batashye kandi bahabwa ubuvuzi butandukanye burimo n'ubafasha gukira ihungabana kuko abenshi bataha bafite ibyo bibazo baba tewe igihe nyine bari muri uriya mutwe wa FDLR. Yanaboneyeho gusaba abamaze kugera mu miryango yabo gukangurira bagenzi babo bakiri mu mashyamba kurambika intwaro bagataha mu gihugu cyababyaye kuko cyiteguye kubakira. Kuva muri Mutarama kugeza mu Kwakira 2025 MONUSCO yacyuye abarwanyi 54 b'abanyarwanda babaga muri Kongo biganjemo aba FDLR batahanye nabo mu miryango yabo 44. Imibare itangwa na Komisiyo y'Igihugu ishinzwe gusezera no gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abasirikare igaragaza ko kuva muri 2001 imaze gusubiza mu buzima busanzwe abantu 12,602 bahoze mu mitwe y'inyeshyamba ikora mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bose baje mu byiciro 75 bimaze kuhanyuzwa. Tuvuye mu Rwanda gatoya twerekeze mu gihugu cy'abaturanyi ubwo twageze mu karere k'ibiyaga bigari, aho rero igihugu cya Uganda cyatangaje ko cyahagaritse kwakira no guha ubuhungiro abaturage bakomoka muri Ethiopia, Eritrea na Somalia. Rero mwakibaza ati kubera iki? Kubera iyihe mpamvu? Uganda yo isobanura ko ibyo bihugu bitarimo intambara kandi ko inkunga zagenerwaga gutunga no gufasha impunzi zikomeje kugabanuka ku kigero gihangayikishije. Ibi byatangajwe na Minisitiri ushinzwe ubutabazi ibiza n'impunzi muri Uganda, Hilary Onek, wavuze ko igihugu kidashobora gukomeza kwakira abasaba ubuhungiro baturuka mu bihugu bitarimo umutekano muke ku buryo abantu bahunga. Minisitiri Oneka yasobanuye ko iki cyemezo gishya kireba abashya gusa, ashimangira ko abamaze kwemererwa ubuhungiro batazabwamburwa, ahubwo ko Uganda ihagaritse kwakira abashya baturuka mu bihugu bitari mu bihe by'intambara. Minisitiri Oneka rero kandi yatangaje ibi mu gihe Uganda yashyikirizwaga toni 2,544 z'umuceri watanzwe na guverinoma ya Korea y'Epfo ku bufatanye n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa WFP. Uwo muceri ugenewe gufasha imiryango ikennye cyane ndetse n'impunzi. Uganda imaze igihe ishimirwa ku rwego mpuzamahanga kubera politiki yayo ifunguye kuri buri wese ushaka ubuhungiro, ariko kugabanyuka kw'inkunga mpuzamahanga gukomeje kuyitsikamira bitewe n'umubare w'impunzi wiyongera buri mwaka. Minisitiri Oneka yavuze ko ibi bikomeje gushyira igihugu mu bibazo by'ubukungu cyane ko amafaranga yo gufasha impunzi ngo yagabanutse bikabije. Uganda yari isanzwe rero ihabwa kandi amadolari ya Amerika agera kuri miliyoni 240 buri mwaka avuye muri UNHCR, iki ni ikigo gishinzwe kwita ku mpunzi. Ubu rero yageze kuri miliyoni 100 gusa z'idolari gusa, no kuvuga yuko yashyize mu manyarwanda hariya cyase mu mashiringi aba miliyari 361. Ni mu gihe umubare w'impunzi ifite ari miliyoni 2. Ibibazo by'izi nkunga byatumye leta ya Uganda ivuga ko idashobora gukomeza kwakira abarenze ubushobozi bwayo. Ibi babitangaje none Uganda ikomeje kuza mu bihugu bya mbere ku isi bicumbikiye impunzi nyinshi, ariko ubuyobozi bw'icyo gihugu buvuga ko nihataboneka inkunga ihagije gukomeza iyo politiki bishobora kuzaba ikibazo gikomeye mu gihe kiri imbere. Tukira muri Uganda kandi twanababwira ko ubu polisi ya Uganda yo iri gushinjwa gushumuriza imbwa bashyigikiye ishyaka rya Bobi Wine cyangwa se bashyigikiye nyine uyu mukandida ushaka kuba perezida Bobi Wine. Umuryango w'abanyamategeko bo muri Uganda watangaje ko wababajwe cyane bikomeye n'igikorwa cya gipolisi cya Uganda cyo gukoresha imbwa mu gukanga no gutatanya abashyigikiye ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi National Unity Platform mu bikorwa byo kwiyamamaza byabereye mu gace ka Kawempe i Kampala. Ibi byabaye ku 24 Ugushyingo 2025 ubwo ngira ngo ari ku munsi wa mbere w'iki cyumweru turimo, ubwo abashyigikiye rero umukandida ya National Unity Platform Robert Kagulanyi uzwi nka Bobi Wine bari bateraniye mu bikorwa byo kumwamamaza, maze polisi ikihagera yabateje imbwa ku rwego rwo kubatatanya. Vice President w'iri shyaka Anthony Asimwe yamaganye bikomeye iki gikorwa, avuga ko gukoresha imbwa muri ubu buryo bifite amateka mabi y'ubugome n'igitugu.
yakomeje avuga ko ibyo bikorwa bidakwiriye kubona umwanya mu bikorwa bya politike muri iki gihe. Uyu muryango w'abanyamategeko wagaragaje impungenge ko gukoresha imbwa mu bikorwa bya politike bishobora gutuma igihugu gisubira inyuma mu rwego rw'amategeko n'uburenganzira bwa muntu. Uyu muryango rero w'abanyamategeko kandi wanenze n'ifatwa ry'abantu ryakozwe uwo munsi, aho bamwe bafashwe bari mu nzira cyangwa hafi y'ahabereye ibikorwa byo kwiyamamaza. Ivuga ko ari ifatwa ridatoranyije kandi rikorwa mu buryo budafite ishingiro. Uyu muryango ukomeza usaba ko gukoresha imbwa mu bikorwa byose bya politike bihita bihagarara, ndetse n'abantu bose bafatiwe muri ibyo bikorwa bagahita barekurwa nta yandi mananiza. Yanibukije inzego z'umutekano ko zigomba gukurikiza amahame y'iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu no gucunga umutekano mu mucyo hatitawe ku ruhande rwa politiki umuntu abarizwamo. Kugeza ubwo iyi nkuru tuyitangaza, polisi ya Uganda nta kintu iratangaza cyaba igisubizo ku bino birego iri gushinjwa kuri ubu ngubu. Tuvuye muri Uganda rero twerekeze hano muri Guinea Bissau, aho perezida w'iki gihugu yamaze gufungwa. Abasirikare bo muri Guinea Bissau bakuye perezida Umaro Sissoco Embalo ku butegetsi, banamufunga ahagana saa sita z'amanywa kuri uyu wa 26 Ugushyingo 2025 nyuma y'iminsi 3 habaye amatora y'umukuru w'igihugu. Aya matora yabaye tariki 23 Ugushyingo, ubwo ari ku cyumweru. Perezida Umaro yahamyaga ko ari we wayatsinze ku majwi 65% mu gihe komisiyo y'amatora iteganya gutangaza ibyavuyemo bya burundu tariki 27 Ugushyingo. Perezida Umaro yatangarije ikinyamakuru Jeune Afrique ko abasirikare bayobowe n'umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka aribo bamukuye ku butegetsi kandi ko nta mirwano yabaye. Icyakoze andi makuru yemeza ko mbere y'uko uyu mukuru w'igihugu wafungwa, ku biro bye no ku biro bya komisiyo y'amatora hagiye abasirikare humvikanye urusaku rw'amasasu. Iki kinyamakuru cyatangaje ko umugaba mukuru w'ingabo za Guinea General Biagwe Nantana, General Mamadou Kolamua Toure umwungirije na Minisitiri w'umutekano w'imbere Bonche Kande nabo bafunzwe. Amatora ya perezida wa Guinea niyitabiriwe n'umunyapolitiki ukomeye utavuga rumwe n'ubutegetsi Domingos Somoa Pereira. Ishyaka rye PNG ryahisemo gushyigikira undi mukandida Fernando Dias. Umaro yayoboraga Guinea kuva muri Gashyantare 2020. Inshuro nyinshi yikanze umugambi wo kumukura ku butegetsi, akora impinduka zikomeye mu gisirikare. Tariki 31 Ukwakira, General Kaluma yatangaje ko hari abaofisiye bakuru benshi batawe muri yombi bakekwaho uyu mugambi, barimo General Dahaba na Walina, Domingos na Henke na Mario Medana. Ngayo nguko rero ubu ngubu uyu muperezida kakanya arafunze kandi nyine akaba yanakuwe ku butegetsi mu buryo busanzwe. Rero urumva iyo bundi perezida wemewe wagiye mu buryo bw'amatora, icyo gihe nyine igihugu kiba kiri mu gihe cy'inzuba kiho. Aho rero kenshi uko bimenyerewe ni igisirikare kiba cyabyifatiyemo. Ubwo rero ahangaha naho urumva neza cyane yuko ubu ngubu ubutegetsi bwose urimo kw'igisirikare kugeza ubwo noneho ibintu bigireho umucyo, bikaba byakemezwa yuko se amatora yazaba mu buryo buvuguruye cyangwa se uyu muperezida nyine yakongera akarekurwa. Reka tugaruke muri Kenya rero gatoya tubabwire ko nyuma y'ukwezi kumwe gusa Raila Odinga wahoze ari minisitiri w'intebe wa Kenya apfuye, umuryango we wongeye gusubira mu bihe by'akababaro nyuma yo kubura umuhererezi mu muryango wabo, akaba mushiki wa Odinga ni yitwa Belly Achieng Odinga. Umuryango we watangaje ko yitabye Imana ku munsi w'ejo tariki 25 Ugushyingo 2025 azize urupfu rutunguranye, akaba asize abana 3. Belly yari we muto mu muryango wa Jaramogi Oginga Odinga na Mary Hajuma Oginga, akaba kandi mushiki wa Raila Odinga, Senateri Abulu Oginga na Akinyi Wenwa. Mukuru we Lucy Odinga yatangaje ko umuryango ufite agahinda gakomeye kubera urupfu rwe, ndetse ko nubwo atagihari bafite icyizere ko ari mu biganza by'Imana. Yongeraho ko bishimiye bamaranye nawe ubwo yari agihari. Urupfu rwa Belly ruje nyuma y'ukwezi kumwe gusa musaza we Raila Odinga yitabye Imana, waguye mu Buhinde tariki 15 Ukwakira 2025 aho yari yaragiye kwivuriza. Bivuga ko yazize guhagarara ku mutima ubwo yari ari kugenda mu masaha y'igitondo. Icyo gihe perezida wa Kenya William Ruto yashyizeho iminsi 7 y'icyunamo mu gihugu, asaba ko ibendera ry'igihugu ryururutswa kugeza hagati mu rwego rwo guha icyubahiro Raila Odinga rumaze gutabaruka.
Tugana ku musozo rero tubabwire ko muri Nigeria perezida w'iki gihugu yatangaje ko abakobwa 24 bari barashimutiwe mu ishuri ryabo basubijwe mu miryango yabo. Abantu bitwaje intwaro kwa 17 Ugushyingo bateye ishuri ryitwa Government Girls Comprehensive Senior Secondary School riherereye muri leta ya Kebbi, bica umukozi umwe hanyuma bashimuta abanyeshuri 25. Umwe muri bo yahise abasha gutoroka ava mu maboko yabo bagizi ba nabi. Perezida wa Nigeria Bola Tinubu yashimye inzego z'umutekano kubw'igisubizo cyihuse ku kibazo kirishimutwa n'ubwo uburyo abo bakobwa barekuwemo butaratangazwa mu buryo bweruye. Nigeria ni igihugu gituwe kurusha ibindi muri Afurika, imaze igihe ihanganye n'ibikorwa byo gushimuta abana ku bwinshi. Ku wa gatanu w'icyumweru gishize abana barenga 300 bo mu ishuri rya Kiliziya Gatolika barashimuswe ndetse ubu baracyashakishwa. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara n'umujyanama wihariye wa Perezida Tinubu, hemejwe ko abakobwa bose bashimutiwe mu ishuri riherereye muri leta ya Kebbi babonetse. Avuga ko iri shimutwa ryakurikiwe n'andi mu zindi leta ebyiri za Nigeria. Perezida Tinubu we yavuze ko hazoherezwa ingabo mu bice bifatwa nk'ibyibasiwe n'ubu bugizi bwa nabi hagamijwe gukumira ibindi bikorwa byo gushimuta abana. Nibura abana 1500 nibo bamaze gushimutwa mu mashuri yo muri Nigeria kuva muri 2014 ubwo abakobwa 276 bashimutirwaga mu gikorwa cyabereye ahitwa Chibok. Reka kandi mbere yuko dusoza tubanze tugaruke ku byaranze uyu munsi mu mateka mu myaka igiye itandukanye. Kwa 26 Ugushyingo umwaka wa 2025 ni umunsi wa 330 mu minsi igize umwaka, bivuze ko hasigaye iminsi 35 gusa ngo uyu mwaka ugere ku musozo. Njye nitwa Dani Hambo, iyi ni HD Global Media. Uyu ni umunsi mpuzamahanga wa keke, aho abakunzi bazo bahura bakazikata ubundi bagasangira. Usibye iki ngiki hari ibindi byinshi byaranze uyu munsi mu mateka mu myaka igiye itandukanye, aho twavuga nk'ibyabaye itariki ya 26 Ugushyingo 2020, aho bwa mbere mu mateka indege ya kompanyi yo muri Israel yaguye ku butaka bw'u Rwanda, aho yari izanye ba mukerarugendo 80 baje gusura ibyiza bitatse u Rwanda. 2020 kandi u Rwanda na Korea y'Epfo byasinyanye amasezerano y'inguzanyo ya miliyoni 66.2 z'amadolari ngo yifashishwe mu gukwirakwiza amashanyarazi no kwagura imiyoboro yayo hirya no hino mu gihugu. 2019 kandi umutingito wo ku gipimo cya 6.4 wibasiye Albania y'uburengerazuba wahitanye abantu 52, abandi 1000 barakomereka. 2021 mu gihe cy'icyorezo cya COVID-19, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryatangaje ko hatahuwe ubundi bwoko bwayo bwiswe Omicron bwari buzwiho kwihinduranya no gukwirakwira vuba. Usibye ibi kandi mu muziki mu mwaka wa 2000 kuri itariki ya 26 Ugushyingo album itsinda rya The Beatles ryise Beatles 1 yari ikomatanyirije indirimbo zabo zo kuva mu mwaka w'1962 kugeza 1970 yabaye imwe mu zifatwa nk'iz'ibihe byose kuko hagurishijwe kopi zirenga miliyoni zose 31. Usibye ibi kandi hari n'abavutse kuri uyu munsi. Bimwe mu byamamare twagarukaho byavutse kuri uyu munsi reka tuvuge witwa Danny Welbeck. Uyu ni umukinnyi w'umupira akaba umwongereza ukinira ikipe ya Brighton and Hove Albion FC mu cyiciro cya mbere mu Bwongereza. Yavutse itariki ya 26 Ugushyingo 1990. Nanone kandi uwitwa Aaron Wan-Bissaka, uyu ni umwongereza ukinira ikipe ya West Ham United, yavutse iyi tariki mu mwaka w'1997. Usibye bavutse kandi hari uwapfuye ni Ahmed Abdallah, n'uwayoboye ibirwa bya Comore, akaba perezida witabye Imana iyi tariki ya 26 Ugushyingo 1989. Ngibyo byaranze uyu munsi mu mateka mu myaka igiye itandukanye. Tunababwire ko amakuru yacu tuyasoreje ahangaha. Njye mwabanye nitwa Dani Hambo. Reka turare cyane amakuru aza kubagezweho, mukomeze kugira ibihe byiza aho muherereye hose. Ciao ciao, Imana ibahire. HD Global Media.